Papež Frančišek je po enotedenskem premoru danes zjutraj ponovno daroval mašo v kapeli doma Svete Marte. V homiliji je opozoril na dve nevarnosti, ki zalezujeta vernike: skušnjava, da bi pobožanstvili stvari zemlje, in malikovanje navad, kot da bo vse trajalo zavedno. A edina večna lepota je lepota Boga. Velika lepota je Bog, je zatrdil sveti oče. O tem govori tudi psalm, ki se je bral med današnjim bogoslužjem: nebesa razglašajo Božjo slavo. Človekov problem pa je, da se pogosto klanja tistemu, kar je samo odsev nekega sijaja, ki bo nekega dne prav tako ugasnil, ali pa postane vdan užitkom, ki so še bolj minljivi. Današnje berilo in psalm govorita o lepoti stvarstva, a prav tako pokažeta na zmoto tistih ljudi, ki v teh lepih stvareh ne zmorejo videti transcendence. Po papeževih besedah gre tukaj za idolatrijo imanence. Ljudje se zaustavijo pri lepoti, ne da bi šli onkraj. Si sono attaccati a queste idolatrie. Oprijeli so se te idolatrije, je zatrdil. Presunjeni so ob moči in energiji teh stvari. Niso pomislili, kako je šele močan njihov vladar, saj jih je ustvaril on, ki je izvor in tvorec te lepote. Gledati mnoge lepe stvari, ne da bi pomislili na njihov konec, je po Frančiškovih besedah idolatrija, malikovalstvo. In vsi smo v nevarnosti, da podležemo tej idolatriji, navezanosti na tukajšnje lepote brez transcendence. To je idolatrija imanence. Verjamemo, da so stvari skoraj da bogovi, da ne bodo nikoli minile. Pozabimo na njihov zaton.